Ia le tua le nei tai au mātango fie. Whai fo i ona tātou toi fisila whai i lungo le nei a polkalame ma se fo i le nei a wanoa mātango fie ua tāpenaina e le tua e ua fo i se whaupoponga o le tātou polkalame masani ia so wharai le taitasi. Ala o taitaina i tātou se te talo. Whaftai tele lava lo mātou tua. Nei fo ia manoa ua mātou aulia i male manuia le nei aso. Sa au ni fo ia whaatino le nei au nanga masani ta mai aso wharai le taitasi. Mātou te mua i wala au ma whaatangisia le mana o lo wanganga pa ia ina ia e sosoani mai le amataina o le nei polkalame. Mātou te talo fo i lau whaunga fōu i le nei tae au e moli ai lau upu ta mā. Fo ia mātou langona ina le pai mai o lo wanganga pa ia e ala i lo whetalai i lau upu ta mā. E ao ai mātou e whaatonu e whaapoto ai i mātou i lau ami o tonu. Le ngata fo i lea veo se lui tau, e lui tau ina ai lo mātou wola au auna i ate oe tamā. Mātou talo lea i le nei tae au. Mātou te vala au atuai, whaasifo maia, lo mana i le nei tae au. Tō maia lau pule se i whaonga ina ai lo nei au auna whatau waa tamā. O se leo e wha leo ai lo fina ngalo i le nei aso. Whamanuia i le whaafonga mai e seo mātou watunu pele o Samoa. Whamanuia mai oe i le nei aso tamā. Tiu te fo i mawhaiva o lo o whea ngai ai seo mātou watunu. Manuia le alu o lau tala le lei. O lo o tau alanga i whata e fia. Mai se fo i o ala leo e fia. O lo o moli ai le whe au o le tala le lei. La mātou te talo lea whamnuia i tama whanau uma Samoa, whamnuia le tapua inga. Ana i o mātou ta mā matina mātutua. Whamanuia fo i lau au whaingaluenga tofi le tua. Tu maupea le vi inga. Le whaafitai, le whaamanu ma le whaane e tanga i lau o fio. Nei se ia o i le whaavavau e whaavavau lava. Amen. E toi whaatalofa ma whaawhailo i atu le soafa manu malo le tātou li whaolo Iesu Keriso. Tonu lava o ia lea o loo tō pēla na pule whaito atasi o loo manuia ai lo tau soifua e mase fo iso mātou ne yola. Waile nei avanoa tātou tutoe whailo ai lunga o se whaupoponga le nei polkalame i asfarei le taitasi. Ma lo le soifua maua ma le langi mama. Ia o le nā fo i ua tati atu se autu ua filifilia mai i le tātou tusi whaasolo. O lo whaasolo ina pea, tātou iai pea i le tusi la apostolo Paulo i le kalesia i Korinto. Lona mata upu buamua. Buamua le Korinto lona mata upu e iwa. Whai upu e sfurma le iwa ua whai mai eise au o le tatou whasoa i le nei aso. Mai le tala le apostolo. Even though I am a free man with no master, I have become a slave to all people, to bring many to Christ. Ia le atua. Awa, e ui ina o saoloto mai tangata uma. Ua whaapolonga ina ue au, mō tangata uma. Ina ia atili ai o na toa tele oe o te maua. O le vaenga muli o le whaasamoa e o lo o whaupopo ia i whaapiritania ina ia toa tele ni e o te maua mō Keriso. Le
Whaatumutumunga lava lea o le fe au o le tala le lei o lo moli moli e le apostolo Paulo. Ina ia tele ni anganga mo le malo o le atua. Tali tonu fo i o le whanau nauta inga lea o so se au nanga whakerisiano. So se au nanga o se tautua fo i yala leo whaasala lau kerisiano. Ina ia wha tuputele le malo le atua. Whaalau tele le malo le atua o le malo tangata. E maua o lato wola mo le atua. Lefo i ua saunoa manino le apostolo le nei matau. E ui lava. Ina o sao loto mai tangata uma. A ua whaapolonga ina a uea. Ua whaapolonga o ia e ia lava. Mo tangata uma. Ina ia tili ona toa tele o e maua mo Keriso. Vi ia le tua ma naia sialu i tau faa au penga ina i pea i tato. Faa loto tele ina i pea i tato. Faa malo si au ina i fo i tato. I le sini au tu. O le ola faa kerisiano. Ina ia avea o tato tangata. Mamoli mau. Avea o tatou tangata ma la mepa e susulu atu. Whaamumu atu. Whaamala matu ai Keriso i le lalolani o misa. E ua tani tonu fo i ua mai ai e le anganga o le atua le nei fai upu. E autu i ai le tatou whaasoa i le nei aso. Pei lava o manatu po le wha autu o le nei mata upu. Ua wha upu ina wha apere tānia le autu o le nei mata upu e iwa. Paul gives up his rights. Pe ua tu ese ina e le apostolo lana ia te tau. Lana ia te tau wha le au-auna. Wha le taitai, wha le apostolo, pe tu fo i seisi tu, ua ia tu ese lona mamalu, wha le tala le lei. Tu ese lona tofinga, maua lunga, wha au auna, wha apostolo. A ua whai o ia mapolonga, mō tangata uma. Po ua sau i lalo i le levo o lo iai so se tangata i vaenga ese. Ina ia mawhai o na ia maua loto o ia tangata ese. Mo le ali i o Keriso. O le maitau atu ma le tātou whaitau i le neitus. Ia oa onga le apostol. Te le se lu i tau. E lu i tau ina ai i tātou le au whaingaluenga. Ma so se e tasi. Ua avea ma mori mau. Ua avea ma soo. Ua avea ma au auna. Mo le ngaluenga a le atu. O le avea o e mapolonga. Po o louto e tau mawhai. E te toe sau i lalo. I le levo. O lo iai tangata lau tele. Ina ua uma o na whaau mai oi se tō whinga maualuma. Tali tonu e le whai ngofi. E whai ngata. Le avea oe ma whai whi au. Avea oe ma whai evangelia. Avea oe ma apostolo. Po se au na foi e te le se amana ia. Te le se ao ina. I le poto a o ina salalau. Tali tonu e whainga tātele. Ona toi tu uifo lau tangata i lalo. Ina ia lanu tusa ma le lau tele o tangata. Ina ia whaingo fio na e maua loto tangata.
a o le nei au na apostol. I le mai tau atu, pe a maua sou taimi e te whai tau wina ai le nei matau. Ona mawhai lea ona e mai tau wina ai. Le loto wha au na o le apostolo pau. Na ia tu ese ai lona mamaru, tu ese ai lona tamali inga, e peifo i o lana ia ta tau, pe ona wha au tu ina ai le nei matau. He gives up his rights. Wa maya ua tu ese lona aia ta tau po o lona tofinga, po o lona tamali inga, a ua sau o ia i lalo. Ua whai mapolonga, pe ona wha au tu ai. He became a slave to all, to bring many to Christ. Manino lei, to all lea so se tangata uma. Ai whai tau iei na sau o ia i lalo, levo whaatasi. I lea tu ai ngā tangata, lea tu ai ngā, o le alawa le situation, po le tūlanga, o lo o la i lea tangata. O le maua lalo fo i na sau i lalo le apostolo. Ina ia mawhai o na ia maua le loto o lea tangata, mo le li i whaola o Keriso. O le naunau ta inga fo i lea, o le ngaluenga wha evangelia, po le ngaluenga wha misonali, po le ngaluenga tā lai foi, a e o lo o moli mau pea, ma launga ina pea, o lo tā uai foi e paulo i, pe a whai na te le wha ataunu ina, le tala ina o le tala le. O se mea e matua a le whetau i lea i a te ia i lona langona. Ai o le atatou a whaasolo solo i whai upu o lo o whaamamafa i ai le tala noa le apostolo. Po o lo o whau mai ai ona langona, ua whaau tū ai le tatou porkalama. O mai eu i lava o ia o le tangata Saul. A ua whaapolonga e ia lava i a te ia. Ina ia tele ni a nganga na te maua mo le malo o le atua. Whai upe suma le lua e fia whai tauina. Whai upe suma le wha. Ua whaapea fo'i le poloa inga ale alii i e fola le tala le lei. E maua mea ale tino i le tala inga o le tala le lei. O raitia po o ana ia ta tau ia e ta tau ona ia maua ai ni whaamanu ianga i lana ngaluenga whaatala. Ai o mea uma ia ua tuu ese po ua le whaa tāua ina, po ua le wha mua ina e le apostolo. Ona o lona naunau ta inga lava. Ia maua ni a nganga se tele mo le malo. O mai lan tala le wha upesu ma le wha in the same way. The Lord ordered that those who preach the good news should be supported by those who benefit from it. O i lātou, olo o lātou, launga ina le tala le lei, e ta tau ona lango ina pe e ta tau ona support e tangata, pe e totongi e tangata. Olo o benefiti po olo o whaamanuia i le launga ina o le upua le atu. Yet, aila i ele manatu o le apa, ma yet I have never used any of these rights. E ui lava e tatau o na totongi e tangata o lo o tā lai ai le tala le leile ngaluenga. But yet I have never used any of these rights. And I am not writing this to suggest that I want to start now. In fact,
I would rather die than lose my right to boast about preaching without charge. Yet, preaching the good news is not something I can boast about. I am compelled by God to do it. How terrible for me if I didn't preach the good news. O ile no ufai atuai o le langona le o le apostolo pe afa apea. Na te le whaataunuina lona tofi po lona vala auina o le fola ina lea o le tala lelei. A fai o te whaia le nei mea male loto ua ia te au le taui. Peitai ane a o le whaia male loto ua tuina mai a te au e whai ma au auna tausi mea. Amen. Olona right e tatau ai ona charge tangata o loo benefiti i lana ngaruenga tālai ua le whaasili lea i sona langona. Ai manaia le vaenga leo le whai upe suma le fitu. Afa mai awa a whai o te whaia le nei ngaruenga ma le loto. Whaia ma le loto. Ua ia te au le taui. Amen. E leo mawhau i se taui mai tangata. A olo o ia iloa e tauia lava o ia e leatua. Pe a whai lana ngaruenga. O le moli mawina o le tala lelei. Mai lona loto. Peita iane. A o le whaia ma le loto. Watu ina mai a te au e whai ma au auna tausi mea. Amen. O le nei se a ea lo tau. O le nei pe a o fola ina atu le tala le lei. Ia o avatu le tala le lei ma le le tau ia mai. Ina ua malie lo loto o te le whao ngā le pule ua te tau ia te au i lo tala iatu. Lona right lea po le pule lea ua ia tu ese. Ua ia avi ese ona o lona naunau ta inga. Ina ia maua lava nganga o tangata mo le malo lea tua. Ia o avatu le tala le lei ma le le tauia mai. Amen. Pi ia lea tua. Tani tonu tasi leo le vaivainga o le au whainga luenga ua iai nei. Pei e fuafua le launga i le mea maua mai e. Pei e ala ona e una ia le loto ina ia launga. Ina ia maua mai ai. Elei o le mea tau lava pei lava on whaamanino e le apostolo i le amatanga. E tatau le taui o le tangata o lo fola ina le fina ngalo o le atua. E tatau o na tutongi e tangata o lo manuia ai i le upu fola a le atua. Ai o le vaenga lea o lo moli po lo tau mawhai le apostolo e mo moli mai le neitus o le loto e whai ai. Amen. Pei lava ona moli mau le whai upu ilunga atu a whai o te whaia ma le loto. Amen. Loto sao. Loto whamaoni. Loto ina ia manu mahalo tangata. Ale fumai a whai o te fola atu le tala le lei au a vatu le male le tauia mai. Awana i mawhau i le taui. Wa o le taui lava ia. E mauti noa lava e taui e le atu. E mawhai fo i o nā alofa ngia e tangata. Ai, i to tonu lava o lona ia loto.
ele o le vaenga le nā e tilo iai le apostol. I lana fe'au ma lana galuega. Ae whamaia i o avatu le tala lei ma le tauia mai. Ina ua malie lo loto. Malie le loto. O te le whao ngā le pule ua tatau ia te au. I lo tala i atu. Amen. Whaia ma le loto malie. Whai tau whapeltania e whaamalamala mātili e le whai pule e suma le wala. What then is my pay? It is the opportunity to preach the good news without judging anyone. Ia lai pia kau mangingo mai. E lo ole avanoa le mea tāua le ai whamamafa. Ole alo ututongi. It is the opportunity to preach the good news without judging anyone. O lo launga ina lea o le tala le lei e au noa ma lo sa tangata mo se tutongi. Ma lo fai atu se tangata e tutongi mai. That's why I never demand my right when I preach the good news. Ma nei al vaenga lea uai. Pea ona batu foi. Ona o le tangata e pei o le whaatumutumunga lea o lana au nanga. Fia ai e launga. Ia ma attend ni mea fo ie mea fai al community poani ni whaatasinga fo ie e mana o mia o na launga. Pe ie tilo lava i le tau. Wa fo i ole right lea po ole la le upue ole tatau lea i le tangata ngalue e tatau lava o na maua le tau. Al whataua le apostolo le what is my pay? It is the opportunity to preach the good news. La fo i wava noa e le au maua. Ai a tatou whaonga ina se ava noa ua au mai. O se ava noa le lei e la unga ai le fina ngalo le atua. Ina ia maua ni a nganga mo le malo le atua. O talitonu o le vi inga lea o le atua. Fata ita inga o ni maliu e maua ai se ava noa. Amen. Langa o le stangata. E ti ngā nai loa o le tangata ua maliu. O le tangata e le iola mo le ali. Sa ola lava i le o langa. E le eise taimi e vai ai le tangata i se fale sape alu i se tapua inga. Ai ona o le manatu o le fai launga. Po o le fai fe au po o ai lava. Lea o le a faia le sauninga. Ina ia aua nei tau leanga ina. Ina ia vi ia o ia e tangata. Ina ia aua nei poloka foi le lupe solo mai. Ti ngā lava o na ia mana malama i le upu. E le sao i le malo le langi lato uma o o na. O faia mea whapena. Manino le fionga pa ia le atu. A o le nei lava o le a. La unga tu lava ma. Whape atu. Amu ia e oti o i le ali. A o le vaenga lea e manaia i manatu o le apostol. Bea nā whamai le apostol. Become a slave. To bring many to Christ. Te lo o le avea oe mapolonga. E tau e itangi ai o e tangata when you preach the truth. A e tau talangia le mea moni ma le wha maoni
I tu ainga gathering po tu ainga whaapotonga whaapea. Ai e momoli le ava noa lea. Le ava noa lea ua e maua aua nei e misia. Ale fa mai, what is my pay? O le hale mea whaasiri sili o na tā ua i le manatu o le apostol. O le ava noa. The opportunity. O le hale ava noa e te maua. Aua nei tu ua e alu. Aua e le to e sau le nā ava noa. A o le ava noa tā ua lea. E te mori mau ai. The opportunity to preach the good news. Mo moli ai le tala le lei. That's why I never demand my rights when I preach the good news. Amen. I ia le atua. Ina ua malie lo uloto o te le whaonga ina le pule ua tatau ia te au i lo tala i atu. Le rights po le pule po le authority lea i le apostolo. E mawhaia ia o na whaia ia so se tala ma so se mea. A ua tuuina uma i lalo. Lana pule lea. A ua la unga sao a le tala le lei i a Keriso. I ia le atu. Whasolo tatou tusi. O mai lo male whai upu lea e. Au whai upu lea sumaleiva. Wha mai lo male tala le apostol. Even though I am a free man with no master, I have become a slave to all people to bring many to Christ. When I was with the Jews, when I was with the Jews, I lived like a Jew to bring the Jews to Christ. O iai foi, iai utaia, sa o whapei o se utaia, ina ia o maua ni utaia. When I was with those who follow the Jewish law, I too live under the law, even though I am not subject to the law. I did this so I could bring to Christ those who are under the law. La tau foi o lo tausi pea le tu la fono. Halu foi apostolo minko fatasi ma le au iuteia lea o lo tausi le tu la fono. Pa maia e ui lava o te leo whaamamafaina le tu la fono pe e leo whaataua ia le tu la fono. But I did this so I could bring to Christ those who are under the law. I latou ia o lo tali tonu pe i latou. O le tu la fono e te sao ai i le malo le atua. Amen. E lo le manato le apostolo na te le tausia le tu la fono le ai. E langa o lo na whaatua tua. Ma lo na tali tonunga i a Keriso. Na paule o le ala e sao whangai. When I am with the Gentiles, who do not follow the Jewish law, I too live apart from the law so I can bring them to Christ. O mai fo inu ese tangata o nu ese. O whaapea fo se vai vai e ua vai vai. Ina ia o maua e ua vai vai. Vai upe lua sumalua. Wa avea uma mea uma mo tangata uma. Ina ia I ulava ina ola nisi ia tea. Ia. O le upula le o le vai vai ia e tele tu ai ngā vai vai. Tangata o lo mamai. Tangata o lo polonga. Tangata le ato atoa le mawhau. Au homeless. Walava. O le upulea e iai uma tu ainga tangata ia. Le whamai ia le tala le apostolo.
se ua vai ye ua vai. Ina ia o maua ye ua vai. A vea uma mea uma mo tangata uma. A vea o ia ma mea uma mo tangata uma. O le whaanu me la tele, le tala nolonga e le tasi, se vaenga o le soifuanga o tangata ese. E le iyo o iai, le apostol. E le mawhai o na o iai, le tuina ifo I lalo, o lona tangata. Ma a vea ai o ia e fōlinga o se polonga e ui lava o le tangata saoloto. O le maua lalo lea. O le maua lalo lea. Ua o iai. Le tala inga le apostolo. Lona naunauta inga lava. Ina ia tele ni anganga. Mo le malo le tu fai pues la tu fai tawina le fapeletani. When I am with those who are weak, I share their weaknesses, for I want to bring the weak to Christ. Tau atu tangata vai, tangata le tau aloa. I want to share their weaknesses. Lale wingo le tala le apostol. Umana o tau ave, tau soa fatasi. Le avenga mai o vai. Mana o te alatu, o te fesosoani atu, I se tangata vai. La se lui tau ua o tu mai ai. O se fe au, tau moli lea. O se fe au tau longo lea ale apostolo. E wha malo sia I tato. Aua ne I wha I longa lanu, la tanga luenga. Aua ne I wa ai pito tasi, le tanga luenga. Aua ne I tia ina, I le tawa ai, nei tangata maua lalo. Nei tangata manuleanga. Nei tangata fōlinga palapala. Awa ae maita wina tangata I o lo ola I lunga o le awala. E le ai ni tangata pito sili ona ele elea. Ma palapala. Ma fōlinga ua matua. Sui atoa le vaainga ona o leo langa ua o iai. Fōlinga ua o iai nei tangata. E le eisi oli. Ua matua I ave ese le pupula ma le fōlinga o le ola I nei tangata. Nei tangata ia o le eta ua e le apostol. E ua vai. Mai I share their weaknesses. Alu lalo la apostolo lima fatasi. Te masalo na alu lima matatalo. Te masalo na alu apostolo ave ye ni mea ai. Fa malo si au yo lato loto. Le opportunity lea. Le havanoa le mai what is my pay? O le alo utaui. The opportunity to preach the good news. Ia le atua. For I want to bring the weak to Christ. Yes, I try to find common grounds with everyone, doing everything I can to save some. Oh God. What a heart. Ke makua I kolo pulou le fatu o le nei tangata. That's why for me, I give up my rights. Ko e se lo pulou lea. Lo pulou lea e o ke pulou ai. Ve ese lo pulou fa aposkolo lea. Se I o walu I lalo I le levo lea. O te le fai se tala. Langa ole o te masani lo walu fa pipi tau au matangata. I have a lot of photos with these people. And I'm telling you, ele ai ni tangata pito sili na manongi leanga pe o nei tangata. Tangata ia I lunga o le street. Ai sea.
te langona le toa tele o ni tangata i le o se vai. Ai fuala i le tala le apostolo lea. I try to find common ground with everyone, doing everything I can to save some. Ua e alu i le levo lea, but po le ale ngā mangu leanga. Po anga fōli ngā au leanga pie kau whaafefe kamaka. Still know, and you know when you touch shoulder makama ngā ma e o iai. And then you give them something and tell them a good word. They encourage all the man. Ese fo i lo langona. Ese lo e ke whaalongo i le manuia o lo loto. Pe e alu i lalo i le levo lea e. Le levo maua lalo lea. Le o i lea o onga. Le o i la aposkolo. Kia i se kako pūronga e whainga kāanga. Nga ave ese le pūronga e pūroa i liskamaka. Onga wa kele le meua mawhau i. Wa maua lunga kele le levo nga ua ka alo i koa kele. Ai māngaia le o onga la apostolo. Yeah. I do everything. Sorry. Mamaya. I do everything to spread the good news and share in its blessing. Amen. O te whaia fo i le mea nei ona o le tala le lei ina ia o awai i ona whaamanuyanga. Ia le atua. Bānaia. Loa le apostolo le manuia o le ola o foina mo le atu. Le ala fo nga fa mai lang kala i lunga i upu i fai upu datu pasi tu mai ia o faia ma le loto. Fa mai ua le mea ua malie i hai lona loto i ia le atu. Fai ma le loto. Ia, tasa fia. Ia le atu. Ia, fa ua mai fai upu ia. I do everything to spread. Wala wala e mawhai ona. Whaalau tele ai ma mo moli ai le tala le leile nei. Ia le. Don't you realize that in a race, everyone runs but only one person gets the prize. So run to win. Yeah. So se kau fukulinga lava e. Kau sinyo umakakou ai kasi ale. Ai maua le tau i le toa tasi. Ia whaapea o no tau tau sinyo ina ia o tau maua. Amen. Mea lea e ta te mawhau ia what a waste. Makua i ngaua. Ai uma e ngai le kingi kako kau sinyo ngā le. But only one person gets the prize. E lo kalangoa le apostolo le kaui le ilalo ngei. E mamao ale. Ale mai. I do everything to spread the good news and share in its blessing. E mamao ale va aia le apostolo. Ile manuia lai tatia mai. Lai whaatali mai ai makeriso. Lea lai whamai ia awange ia, don't you, ia ei loa. O le kauwhe kulinga lea ka kou ke kamomo e ai. Everyone runs. O lea lava ka kou ke kauwhai. Jok lea, run, lea e alu al kauwhe kulinga. But only one person gets the prize. E le whaapea lai, ufai mei ngare ko akasi al ka ngaka e maua. No. O le kalangoa mai se aka fo ile ko kelor kako e kalesia. Por ko kelor kako fala poko. Ai o ku misi a ko ko kele. Ai ko kasia se kanga ka fa maongi ngaka mo e fa mao. Nganga lue male loto. Ele i mafau se kaui. Ai nga fa o ngale avangoa. A kilo o longa kaui o le opportunity o le avangoa.
Anga fo inga uma fa mai kala Paulo nga o kau le kau le. Uma ko e tiklea ngaia. He knew ngai loa le ia e Paulo. Le kau unga. Alanga le ka ko ke fai kau le o langa o ka malo. So fa mai langa fa mal. So run to win. Kamu ia e malo. Ya kingi lauka. Finish well. Ia le atu. Ya koe. Paula yo ngai fai upu ia la. Fai ka waku yan fa umai leo. All athletes are disciplined in their training. They do it to win a prize that will fade away. But we do it for an eternal prize. Kawila lea le mo fa kwai the eternal prize. Angole au afeleki e kamo mo engei mal au fusu le au poa ko inga ya familia. They win a fate. Their price will fade away. Pole ali ila yo wangalu ko se ila wipusa ia ai masangi ngo se ia mai le makoi pol makokof ia ole ngame ila ia e alu alu fo ia ko e fate bo mea e mau ila longi but we do it for an eternal price ole kawi lea me al fasamo ia ka ko sia ku ia fasamo na lufu lima o ila tou uma o e whaingo fie e whai whaatatau i mea uma lava. O ila tou fo i wala tou whaapea ina ia maua le pale palango fie. A o i tātou ina ia maua le pale e le pala lava. Ia. E whai as kau ese mamao le whaapeltani ia mal whaasa boa. Ia. Anyway, o laia kau paleng. Ai o le mea lea fia whaamamafa. O le mea ke ngau iai. Whamaya run to win. Kako kau whekuli ia kako malo. Ia kako maua lea. Le eternal prize lea. O le tau i le pala lava. Amen. Ia, male whaipu muri lo. So I run with purpose. In every step, I am not just shadow boxing. Maya, o te le tui, e le pei o se tui le mataki. Kama fo ile a lai fusu maya, a lai fusu male ea e leima se mea o la vea. Ya, kele ko inga kangaka whapenga, lai sasa maya, nga ole ea a lai kakui, ai leima se mea o le mase si oila o vai mai le loko le mo le kakai e fusu mai makaulele pa kariama alwa kwale upu pa la vea sui fa kafa ku ile so alwa ku kaulea le upu wa pe le fusu anga le fa le anga le kalmo la posko alwa kwale fe au pa kongu kalianga ba ku mai lunga ia wow sui le olanga ole ea fo ia kanga ko ile fusu le ea usanga le savili ala esa le ai masianga ngai la nga ole savili ya male pefu male savili male leo ko apa fa kiti ai umai ai masianga ngai fa ola inga nga o me fa vi nga o fe au ki nganga ia kwa lai ola kanga kale nga sala lai fa vi ia lai ma lole au nga ma lole kau kua ai le kai nga ala au ngai le mea lai ola i kanga ko inga fusu nga le fa mai so I run with purpose in every step ia le purpose ole mele ole fusu anga le Paulo le fa ka mo e ku i pa ia ku le mele ku pu le na ia kanga tu ia le mea ai sia
usa'o ia le fe'au ave ia le soasoagi magumālō le agaga mo Keriso with purpose. Fight with purpose. Run with purpose. Ai le o kama le alae nga le fusu ai le ea. Nga le savili ya. Fusu ma le makangi le aise. Kusa le o aise impact. E le o aise result. E le aise mea o kupu ai. Di ia le tu. And then the last verse. Fai muli lo le fai wel tatou. I discipline my body like an athlete, training it to do what it should. Otherwise, I fear that after preaching to others, I myself might be disqualified. A o te whaato ila loina lo nei tino ma au fai ai mapolonga. Ina ne iu, ina le whaamaoni au. A o au sa tala i atu isi tangata. Le au tū lea whamai ei Paulo, whai oe mapolonga, ina ia maua ai nisi mo le li. Lea fo i lae, whawhena whai whamai whato i lalo ina lo tino. I ia lea tua. O le whai ma oe mapolonga, o lo subject, po o lo submit lea, i lea li, po lea nganga o lea tu. A ua whato i lalo lo tino, nang o le tino lea. Le tino au ngā vale lea, o le tino lea le tele ina leo tele. O le tino fo i le tele ina whaasese i le tangata. Lea lai whamai Paulo, I discipline my body like an athlete. E mo le afele kaka moe. Discipline le ai. Discipline le moe. Discipline mea uma aisia. Langa fo i ole nau ta ingol kaka afeliki ia fit, ia malos. Ia awane i la poa. Awane i sela. Le fo i la fa pena le langona o le apostol. I discipline my body like an athlete, training it to do what it should. Otherwise, I fear that after preaching, langai ina ia awane i toe va ai mai ia tangata. O oele sa e masau atu lau unga mala. E sel me sa e la unga koe vai me kakson. O lau kama e la le ngō sau ngeia o le la unga mai i le luma le. La le fo i e kuku mai o le whalkala. O kaka e le hanga o fai me langa por kalame ali le ingu mai. Kama ia. Ina ne i le wha maonia. Awa usata la ia tuisi. I fear that after preaching to others, I myself might be disqualified. Ia le atua. Le ala na fumai whaato i lalo i nai lo nei tino. Whaato i lalo le tino maona tu ina nau. Ia awan i ali le tino whaapolonga whaima polonga. Whaato i lalo le tino a ia ali Keriso. Ia le atua ma nei a tele ia whaftai le atua mo awa onga matango fie ale nei apostolo nu ese. Mai ei nilo i tau ua mo i tātou e tapasa ina ai la tātou fōlaunga ma le ola au auna mo le atua. Tinei ai le wha mawalunga ma le vai mawalalo. Ave ese ai le manatu wha apito ma le tusi lima. Ae wha atupu ai le langona, le fia ma le loto ato. E wha o ngā ai le avanoa. Nei ai o ngā ia mai Paulo, what is my pay?
the opportunity that I have to preach. Sa ole. Le ala vanoa wa tau maua. Le fo maua le nei vanoa. I lungo le nei ala leo. Maua fo i lungo le YouTube. Pe toa tolu, pe toa whaani tangata e au atu iai le nei porokalami. Vi ia le atu. Ai M.O.R.E olo e whaanongolongo mai. Le ase avanoa e te mau. Whao ngā le lei le avanoa. Whao ngā le avanoa. Mai tala pa o te le au nā mō le taui. E le o le wha mua le nā. O le mele nathi mai au tu ese ai. Le pule le au te iatea. I give up the right that I have. But I become a slave to win more people for Christ. Ta mafa aftai lau upu. Ile nei tae au. Te le ia o le sosia malo ta mau a inga i le mafa matala tala ina ta maa. Le o tai fo i ona atoa. Mama nino o no ufa matala lau upu le sosia le o lau upu le oa. Mali ta mau a inga o lau upu ta maa. Ia, wha malia i lo fina ngalo i se mawhai ua o iai. Au te tatalo le atua. Pei lava o na whaaiu le tautalanga le apostolo. I discipline my body. Whaato i lalo fo ilona ia tino. Ina ne ile wha maoni o ia. Ta mau te tatalo. Ia e anga le lei mai fo. Fe soso ani mai. Ia i mātou. Olo a vea mau ave fe au ta mau. Ina ia mātou malo losi. Ina ia tāpena ina i mātou whaalea nganga ta mau. Whaaloto tele, whaau penga. Ina ia mātou momoli lau fe au malele fefe. Momoli sao lau upu ta mau. Pei ona tūsia. Ina ia manino. Mamala malama lau fe au ta maa. Talo lua nganga pa ia e wha lau tele. Ao wha manino a tili lau upu ta maa. Mo moli fo ia o ia aio loto ma fina ngalo. So se tasi e mawhai o na maua mai le nei whaso. Wha manuia se o mātou atunu ta maa. Tu mau pea le vi inga i lau a fio ona o lau upu. O lau a fionga pa ia lavalea. Olo e whita laia i pea mo i mātou i le aso ma le aso. I ia o e tama. I ia lo suafa e whaavava. Le pokalame o le lenga, ngā luenga o le lenga mō tangata uma. A whai o e mai mō mai i le nei pokalame i le nei aso. O te au ngani pea i le nei avanoa e maua. Ina ia whaia i sau whiwhilinga. E talia ai Jesu Keriso le ari o le ola i lo olanga. Ona e savali vali ai lea i manuia o le atua. Ma e i loa ai le moni o le alii o Keriso. Pea e filifili a vea ma li i mawhaola i lo olanga. Ona e muli mai lei upu o le nei tatalo e whaai uai le tātou porokalame i le nei aso. Tatalo mai o laulava tatalo au le hao teita ina ai oe. Muli mai. Le atua le tamā whaaftai lau upu na o whaalongolongo ai. O langona foi o au o le tangata angasala. Ua ofia ola. Ua ofia saoloto. Ua ofia malama. Ua ofia iloa atili oe tama. Wha mangalo mai au le tangata angasala. Ua o whaatua i le mana o lau toto. O te mama ngalo ai. Te whaatua na toe whaatuina oe i le mana o le atua. E whaaola ina ai lo ua anga. Talia mai a lo tangata.
whaafitai lau whaolatanga, ma lau alofa tū noa ua o whaolaina ai. Ona o lau suafa Yesu. Amen. Ya, ia le atua o se tātou polokalami le nā, mo le nei vai aso, whaafitai lou mafuta mai, ia anga le leile atua, whaamanuia atu i fuafuanga le nei aso, whaafitai foi mo talo, ia ei foi se ngangana ua a vale, ia whaamangalo mai lautou au auna, e mo le taimi nei, ia tātou whaafasoi ia, tātou toi whelo i foi lina vai aso, pe apule alofa le atua e taitai atu, iai loutou soifua, maso matou nei ola, God bless.